Pamirsa dan Ren 163 Wirasatya Kolonel Albertus Magnus Suharyadi sampun nyiagayang siu 100 kutus personil untuk nambakin gagam teror ring pekeling warsa anyarne mangkin. Kewentanan anggotaipun taler sampun kesiagayang ring mekudang genah objek wisata ring Pulau Bali. 163 Wirasatya Kolonel Albertus Magnus Suharyadi Mausang, Pulau Bali sampun ketah pindah ke objek wisata, napi malih ring pengrauh pakeling warsa anyar sekadi mangkin. Wisatawan domestik wiedin mancanegara kejantenang akeh ngerauhin Bali ring pakeling warsane mangkin. Punika mawinan Bali mangde nabdabin becik indik katreptian ipun, utamanya majang TNI AD mangde sayage nyaga ketreptian Bali, sani memperkanti kesarengin kepolisian pecalang wiedin pengaman saking objek wisata. Ring pemargin penereptian inucap, paiketan ipun sampun ngician wantuan majang kepolisian, antuk mendalang organik korum siu 100 kutus taler BKO saking batalion Minekadi batalion 741 Yon Sipur, miwah rider sane akeh nyane roras SSP. Personel pacang kasiagayang ring makudang genah ring Pulau Bali sekadi objek wisata miwah sane tiosan. Organik akan kita sebar ke kodim-kodim, sedangkan untuk yang BKO nanti juga akan inset di kodim, masing-masing kodim 1 SST sehingga ada 8 SST, sedangkan yang 4 SST lagi kita tempatkan di tempat destinasi wisata, pintu masuk seperti Gilimanuk, Padang Bay, bandara, serta inset di kota Denpasar. Nincapang rasa waspada majang samian angge dahat kabuatang antuk ngemanggihin keterptian, nambakin gagam teror, miwah kriminal. Paiketan ipun sampun nyiagayang makudang personil TNI kesarengin kepolisian. Artaya Bali.